جی برنامه پیشبرکه دربیسیه جاره که دن ام لگهدار و شوپینر دربیسیه اف ام و گریان بخلک کنو هروها بسی پرسینو نهاجم دکت نوا کولانی باجر دربیسیه داکو ام پرسی پیشبرکه جوان بکن. مرحبا يادي. اهلا وسهلا سرجعبا. تشاوي روشاتك شلوي؟ ماشي الحمد لله تصاغبه بدي جوا رازيبه. صاغبه مدسويكي تناصبك. ليلى. سرجعبا يادي شخوان هات البازارية تقدر كتيتشي. هاتن والغراض جمر لازم بون ما قوم يبكرن. خلاص كرياهين؟ لا ما خلص كريه. اي باشا. شخوان ها برنامج بيشبركي امي برسا خوش تبكن. برسامت بيجي چند سال دسر وفاة دايكا ريبرتي دايكا عويشرة درباستبه. اف چند سال درباست؟ والله زنزانه. ما انت شتا زنزانه بقرعه. زنزانه؟ نعم. ساعات خوش بيادي. صاب ساعات خوشتر. اهلا وسهلا. دماتا خوش به. اهلا وسهلا. تشاوي روشاتك شلوي؟ باشم صاب تشاويا. باشم قالك سباس دسبيكي متناسبكم. روسلاف جبر. سرچعبا روسلاف شخوان ها برسك ما هي ما برسا خوش تبكن برسامت بيجي دزمان ده چند ماسول که هيا چند عضلات زمان ده الزمان ده دقاقة ما سلكة ده بينج نسبة مقي كيمة بيتره بيتر ما سلكة ابن كهينة مسارة ابن كهين ده بيجي سو مقي بينج ام بقشتي ده بيجن چند ماسول که دزمان ده هيا تقريبا يعني قال لك مشتر خياراتها بيجن ام بيجن 15 ماسول كيه يان 17 ماسول كيه يان 19 ماسول كيه زيتو يوان هريانا طيب ده تأكيد كه والله نصح فازده بيجي 17 يا 15 فازده يا حفده يا 19 مسي خياراتها نوزده زمقنا نوزده حفده ها رأيات تغيرينها تلقوا عن هريانا نصاك ها نوزده يا كيهل بجير حفده ام اشترط بيجن بيروز به شخوات مرة بسركت او حيفدايا جارة كدن بيروز به ساعت خوش هذا خوشتر دما تخوش بخالو يا اهلا وسهلا سر شعبان. تشاوي روشتك شلوية الحمد لله صابن. ام دسبيكي تناسبك احمد. سر شعبا خالو برسك ما هي ام برسا خوش تبكين برسا متبيجي قهرمان خليل داغ كنجي شهيد كت والله يا نظام. ما صناكي كنجي شهيد كت والله. ساعات خوش خالو يا اهلا وسهلا. دما تخوش بيابو اهلا وسهلا سر شعبان. تشاوي روشتك شلوية باش الحمد لله برا ونصاغبه. خدي بكي ام دسبيكي تناسبكين نابين محمد عيسى عمر. سر شعبا خالو برسك ما هي ليش؟ برسامت بيجي چند سال دسر وفاة دايكا ريبرتي دايكا عويشرة درباستبه چند سال درباستبه 3 سال. تأكيد كه اه شخوا ام شترط بيجن بيروز به تب مرة بسركت جارة كدن بيروز بخالو اهلا وسهلا سر شعبان برا ونصاغبه. ساعات خوش دما تخوش به اتشي تشاوي خالو صاغبه. ام دسبيكي تناسبكن ايه ماجد البسيمه الشوفير شحنم الشغل مسر كميوني والله وكاري معفه. خدي قواتي بدتا خالو شخو بريت الفيالي بوتي بتشواكو ازهر سوكاز هناك فيكي ما فيكي غراض خالو برسا خوش تبكن برسامة دبيجي قهرمان خليل داغ كنجي شهيد كت قهرمان خليل دار كنجي شهيد كت شهادة تاوي كنجي بو شهادات بهم شارده 10,000 شارده. دبيجي 1014 ببورين خالو شخو برصفات الشاش بو ساعتها تخوش به اهلا طاش صار.
گهدار و شاپینر دربسیه اف ام شخال وید رهانه جی گرامل کولان دربسیه بداوی بو نهاجی امی پرسی خواه لکیلکوی برسوی جشورا دیار بکن شخوا پرسامنی یکمین دگوت دایکا ریبرتی دایکا عویش چند سال دسر وفات آویره در باست به شخوا او 32 سال در باست به دایکا عویش او تجاری لپیشیا زاروکی خواه نبو سینوردار هم جی دخواست همو گل نو آزادیه که ده جیان بکن دایکا عویش 11 نیسان ده وفات کرد یعنی 32 سال دسر وفات آویره در باست به پرسامنی دویمی جی دگوت قهرمان خلیل دا کنگی شهید کد شخوا او ده یک نیسان 2008 ده شهید کد او در هنرین مر خلیل دا گناوی وی راستی خلیل ابراهیم اوی ساله قد سال 1973 ده لألمانيا ایش دایک بویا شورشگر هنرمند همجی قهرمان خلیل داغ دیکی نیسان 2008 ده کمینه که ارتشا ترکیه داگر کرده شهید کد پرسامنی سیمین جی دگود زمان جی چند مسئول کیان پکته شخوا زمان جی 17 مسئول کیان پکته گهدار و شاپینر دربسیه شخوا اوون پرسیمه لکلک ویجی مبرسف جواره راکهاند لورجی ام جورد بیجن خاطریوه